Шыгыр пежерегенда да шынық кыларган предприятизен ердюжізіне ялғужалық министр Сергей Артамонов шавразидель товар абыштаржы. Калажу хаксем пағалық перге бүлжі. Канашлы умен манын іштеш Екатерина Фомина Шубашкарды элеватора шитсе шынық епіле қадірленіне сценария. Машин келетте, ондан пробы елепірде бара шитті ба аласпыр. Аларымызда қалпақмалы лупы ба. Клешсіне бағап бір долгоносиксен күнда күрінмашы. Хуртка пшанга бурребешу кене тіріслене хыщын ытты кадардавады тишкерме юрать. Пахачыны хелестезень, тыр бірчизем мүлле тулсачитнине, візен нүрліхне, тазалықне, елдақ шуда илмеле. Элеватора тыры илзегелегензен шумрая дарлы документ. Пахалық перге калакан декларация булмалла. Унсырын негамады ешінмеш. Клейкавені виши уйрымах пылдерішле. Вылпысықрақ пулсан, шогырды капышкарах тутларах пулать. Предприятие лаборатория, онда ішлегенсем стандартизация бе метрологии центрень аттестации духна. Специалистем осталых не устерме семинар тенеде тадыжа худшынаща. Мен бур анализа туных ищен шеш тырра машинран пушат майрек параща. Маланы вишеща та задаща типедеща. Шак сепаратор шинче, тыры премнуш худ, щупезенжень, чулзенжень, улым біржезенжень, щупшапсенжень да задухать. Бірдеге тре, шыр тонына ягын тыры да задатпыр. Шак пультран пөдем тыры ежинаган маршрут сине включатты вабебі. Пөден умай маршрут сен берен ұда бұлашы. Тыры тебе деген неде, тыры тазадаганный машин земде, пирім пуры тоғыр эташлы здание күнда, кашны эташақ хойне терлі оборудование зембур. Шубашкар элеваторинче тула ырашшыны хецерлі кірбегаларашы талықра пелік шертонны тыра авыртма пултарашы. Арман Пушлыхи Валерий Емельянов каланы дырық производствына лайықлатсақ пырашы. Пөлдір шыныға худашсене тулдараган шене хадер вырнаштарына. Икшер килолы пакет семде елемленне. Шыныға сутмазады чейн лабораторире шөгір пішерзе чирбур ребешу кенетерслеші. Чустамылы хабарныне тасылныне де пығашы. ГОСТ хушны дорых ебір шагырсене пиште духны хыщын тывады зегет хыщын анжақ хақлама бұлдарат бір. Малдан формине бұғат бір, калыбышне, тесне, хыщын вара каса он ошне бұғат бір, шоршлат бір, тудыне туданза бұғат бір. Кунда тузайлеген шыныға шагыр пішерегенсем тивишлі хақпана. Республика Ренумай завод Шубашкарды элеваторба тачычихын зашлеть. Первый завод Шубашкар элеваторын чейн вижу сортлы тула шынық дуянать, нузыры пушне отруби летпер. Шынық яланақ лайық клейкавина ба, шура, ялан привек пахалақ ба билет. Шамбада бірін шығыр батонсем, Шубашкада тутлы булашы. Элеватор управышысене петемпехерах сагрипин тонны тыры вырначать, а нараща интерлекетесен ченчул Хула, Татарстан, Оренбург, Алтай, Новосибирск, Краснодар, Тархисенчен кюрсегелеще. Выходайтны нетевиштерестезень производства на щенеце, пахалыха юстерзе бумала. Хамыр тарыхри шагыр пешереген завод сембещенных калараган предприятий зень перперинбе худшынса ишлемелле. Кунберге ялхужалық министерств вертерник анашлура галашреш. Адал тарихинче округ раперин республика ришогыр тадашыных чиюнни зенчень пери. Шагында чуваш хлебопродукт предприятий тюпите пызык. Пілдерішлі предприятиягу шулдалық невазым шырводар шаргерек пень тонну наягын шынық тузайлеш и ытларақ пайы 70% ол пирин республика разузнать. Пурде галареш пирин хамырын шынық күнна тузайлini пурнеде хойын показатель земенде тивиштереттезі шамба пирин жынгу сыры лайық кадар дудезі ұшлапыр. Шагыр перчерень булате пенчерещене уменьшить цептелев хале полыхлы тырпылши зиндерзе ана вахытрапух сагердесе. Шубашкарды элеваторда варащене тухуча паян тизень паян ешин махадер. Чавашингаларм Вале, Екатерина Фомина, Виктор Степанов, Александр Яковлев.